Ассаламу алейкум, туғандар, мекендештер. Владивосток шаарынан. Туғандар, ушул Toyota Prius сатууга чыкты. Владивосток шаарында. Ушундай цвети. Мойка кылынбаптыр, туғандар. Шу состояниясын көрсөтөйүн. Кандай болсо да кузовунан бир ушундай эмелер бар экен, дефект. Көрсөңүздөр болот. Бул мелочь. Состояниясы зынк. Шул машина суппорттары краскаланып, светодиодка, салона кожаный ставка, эко-коврики, кожаный салон. Артында баласын алып жүрөт окшойт. Кичинекей баласы бар экен. Так, кожаный салон, арт жагында салон таптаза, туғандар. Багажын көрсөтүп кетейин. Туғандар, ушундай салон. Багажы бул жерде полик турат. Ушундай зонтиги менен келет, туғандар. Туғандар, бул Toyota Prius 30 кузов. 30 кузовунда салон кожа, рожа. Так, Android монитор, вариатор гибрид, объем 1.8, мультируль, пробеги 400 000, туғандар. Табло ештеке жанбайт, туғандар. Пробегин көрсөтөм. Так, пробег 424 000 екен, туғандар. Датчики, батарея 80%. Ешкандай датчики жанбайт, чек-пек. Аккумулятор. Машина на ходу, без вложения. Кимге кызык болсо, кайрылсаңыздар болот. Номерди калтырып коем. Туғандар, кимге кызык болсо, кайрылсаңыздар болот. Владивосток шаарында номерин калтырып коем. Торг бар. Баасы 1 100 000. Туғандар, кайрылсаңыздар болот.